tu na chuan kan house leader zauh tak Pu Duhoma sei du nei te sei turin ilo somang u Pu speaker ka lawm ama sain kan home minister chunga lawm tu ka sei du he official resolution aron move na atu sai kha kan proceeding kum khwa tur ania kha kan namtan document poimo nakin zela po kan tlo chan turatan atlingin ka ria chin chuak tak main member te tan po han soinon le trul tolovin thil tam tak ache pakai tangin minron rila alomom ka ti hle ani Myanmar nena kanin kara hian kan riat thei china khovel om tirata kan riat thei china englai main in kalpo hi khap ala ningai lova tichuan Burma alo independent po khan ai depend vele khan sangko samli le pariata khan free movement hi amzel thene turin an sarkarin a recognize an passport rules po an ziaklu thlap ani chutiang bokin India independent lim a khan sangka zakwa samnga kan passport rules te po free movement hi lotar langin official notification hial an lo chua so wang chuan ram pania mihring thisen in zom te kan in kalpo thei na hi thia aninga yang ti ngai to na po hi tun maro rel tu te po khan an lo nei ngai lo British hun lai tangin India independent Burma independent thia tum na lam pangri ru hoi hi om ngai lo renga anem nge na lam lir hi kan mu ania amaro chu mikal zela chuan a guideline han siam that ngai te a huap chin tur kilometer zat han siam that ngai ne te ro chu khoi ani thina sangkha zakwa somruk paria ta te khan kem som lichin ti khan nia sang ni soma kem som paruk chin ti ten nia apai lampang hi chu ari ngai lo hrim ten India sarkarin policy thar ania Southeast Asia tenen hian social contact te economic thila te sumdon na kong engkima in pole zola kan kal hi atu ve tan po athang ti erin na nein lukis policy sangkha zakwa som kwa chawa khan siam ania katilai khan Mizoram Legislative Assembly Public Accounts Committee Chairman kanilai nia amuna ihanzir chiang teng kan tia tichuan Prime Minister Office phalna kandila phalna kan mu angin MLA ngambazat tenen kan han kala khosak lamram kan han fanga awan nei thak taking khing kan kaldarama an high commissioner le an ambassador te kha akabach me te lo ni de vek mai le ngala lim takin min lo dong songa tichuan an sumdon namun puite kan ena a video te kan ron hona kan phure ema sumdon na khatran mai tura kan in ngai ani amara chukati lai khan PMO khan Burma kan tloi ro khachumin phalsak theitat lova chuti ti lo chuadang chu kan tlo de uveka tichuan kan lo hona kan long chol na nei chun hrui te zol po ha po soi theilo na tuk le ma kan vat lo le zui nga le ni chutiang chuan kan lo phure ema solai kong pui multipurpose kong pui te lo chuak do na akiap long chol na te thlengin chu chuan sumdon na khovela kan nun phung ang kimron ti dang lamin akan social life te po ngong do ne ilo in zirlok teang te po kan tia in pu changai ni kan tia ti chuanin sang kha zakua sang ni le som palia phei kha chuanin look is mai ne loven actress ti hialin alo oma ti chuan kanin kolpo na tur kong pui te po hun ngam zata ruaman alo ni tin Lancaster station te po buat sai alo ni chho zela ai nai zong zelin kan kal ani
tin sang ni som pariata bilateral agreement te po sign alone chho ta hiala heti taka India sarkar ina angai poimo na chan hi chu Southeast Asia ne na kanin kalpona kan corridor kong omchun ania wang hian kan that pui le do na ngai ani wang ania chu tiang chuan hi ngar lain tu na hian tu na hian khang kan look is te kan ak is policy zong tele amalama thil local to zong te kal zongin kan free movement te po pai tumna le fencing te po ti tumna ri kan kheta kan tha abarta achan nibera kan han pu chu Manipur chief minister in adimana ani hi tlatlum dewa ani hi kan ne lo deu ani lo mo han ti te ania engemaw chen te po adikang amaro chu pakhada chuan keimani zirlo hi ani veni diktak chuan soya hriomna thudik ania kan sarkar phasa te ko chua ani vetla tan he hi chu private resolution voi ni ngot he house a hian border fencing ti tur te hian allo pass to private resolution chu pu speaker kan hria opposition te private resolution hi atlangai me ulova opposition private resolution po hi opposition legislature party in an ngai tua phota an thelu trina private resolution tian ina in a thelu tu mimal ngai dan an ngai lova aom na party ngai dan ani zelani ruling party atangata private resolution lo lut te phe hi chu ruling party official resolution tluk ani adang lamna om tak lo so wang chuan kan ngai thak tuang khan kum sang ni le pakhata MNF MLA pakhatin kan international boundary hung rotna resolution ruling party try lo luta an lo pass to India yan hi athengil mai hawin karing lo kan mit mei an buani so du tok lovin sang ni le pastaria vaina kan opposition leader nge hian aron pulut le an pass le kha ani chuta chuan kha resolution kha nge tum Bangladesh ne na kanin Ramri zauh hung lovin Myanmar ne na kanin Ramri po hi hung nivero se India sarkar hian hei min palsakro se ti kha kan resolution kha khamini khan ani ten katilai kan chief minister in he house ne ya soi chu Delhi ka kalapia in prime minister ne na le home minister ne na Bangladesh inkar hung zauh hi toklo Burma ne na kan inkar hi hung nivero sa tiin kangen siya kalasoy siya ni voina he resolution hi min pas pui thai chuan Delhi kalozuk soy chin hi aron ti chakanga central sarkar point min hung sak du pha in karinga ti hialina soy ni so wangse aneni nan zuk ngen tlata kan chief minister hovin ruling party in voini ngot Burma ne na kanin Ramri hungi anginin an zuk nge na voini he house da om taga hian resolution hian lo pass to chu mi kal zel chu kan tuar kan ti lo thailo dik cha chu ni diswan khamini khan na sa takin kanin nial ani kei point helaya tu ka soi khan kan chief minister ngei po mani loka zoro assembly ya namin pum khan na zongin isoya voina Ramri hung isoi le itu soi po hin kalani kan tia so wang chuan heng Ramri bar lui divide and rule policy manga an lo siam hei hi kaini chuan kan pom ve ngai don lova heta kan hung chuan kan pom tina kan recognize tina ani don ani so wang chuan in thang thar ten min la thiam lowang hei withdraw le ro tin kan nge na in ti lui don ani chuan kaini chuan hen nam poi khoi na hianin kan kut kan silang kan chuak kan tia kan work out ani he house atang hianin post speaker engemachen parliament ale legislature hian hun kalo mang ve ta ka hun man ve to zong sama work out ngai khopa thil ka ton voi khatnalani so wang chuan apoi kan tia India sarkarin hetiain ti chot aron hung don ani in ngen tlata
kan pas le ngal pat phei chuanin aron tianga kan che thei do lowang kan timol molani khamini po khanin ti chuan kan congress unau te point thei top in an opposani amaro chu an pas lui ani apoi le ani amaro chu chung chu thilani line hei voina kha resolution pulu tu tane ngai Ramri hung kan du lo thu kan an soi tlang kan an lung rual ta hi chu alom chu ka ti khop mai nama kan chiang thar tlang ta nia kapoma nama chiang bera in soi ten lo chiang che lo thine mani po speaker tra ma sa po khanin zona ka zota Mizoram chin hi nge katia kan home minister in min chanda na chuan Mizoram chin hi kan la rero kan zir chiang me kan etiani independent kan move lai zong te kan ram chin po hello in kan lo move lo nia kan har thlai thinang renga helai hian emi hun chunga hei voina kan in lungruala lom oma ma se pon lama hian an pu te hian an lungrual pui chiang em lo ti te po kha ngai to ve thei tak mai nia lo thon na hi chu alom deu lek ani po ni seng voina chuan kan ngai dan te kan thla ka nam chungchangah ke kan pen tlang don theita nialana bang hian lomom ka ti hle ani ten biometric identification chungchang kan soya home ministry in turin aron fril ani sarkar masakha kan sarkar masakhan biometric identification hi Myanmar atanga kan refuse unau te chungchangah ti turin alo pom fel mak to ma polani afin fiana po kan nei ni amaro chu in thandon tre pa khan he na hi chu lo chol san ri ro ti an ni an chol sana ti chuan ke ni sarkar na kanon la chowa chunjom to su kan ti tani voina hian kan ti top tir ani prime minister po ka khila home minister po ka khil he kan chunjom theilo a portal in man Frimahi, criminal porter in mga ten illegal migrant deport tour. Sumite an ngay tuana portal sin mga criminal an niboklova ten illegal migrant an niboklo. An dua vang local an nilova an chengam tolo minon bela anon tlanani. Refugee an ni India hiyan a protocol ming sign velo maila. Official in refugee ti thelo maila practical in refugee an ni criminal an nilova illegal migrant an ni boklova chuwang chuan a portal in man turam in pe krim kan mang thelo tin tong kam point ka hrila ziak point kan thelu tani ten chu mai nilovin heta le kha ten lo zirve kum to pan exam huna an certificate Myanmar refugee an ni ti hi chin chianen lo siam turani alo ti bokani sarkar masakha zo kaini chuan kan siam lovang kan ti achan chu education certificate India ra mun sang kan ena chutiang achuan kan helova lo chuan tir ngot turin ste sarkarian thunei na kan nei po kan in ring lova UGC atang te order a local ani ngot lo chuan kan ti chi apo kan ngai lova hei kan pom thei lova amaro chu hemi ruala kan han rot chu sarkar masakhanin thil thatak mai household registration bill kha sangni som pakwa khan alo pasa lungrual takin kan pasani khotin hian registration nei veksela Pu speaker chungami te Pu speaker clarification hanti lo kan du chu kan house leader khanin Myanmar tang local te an nationality zian chungchang bor education ati kha engemaw hriat sual palo mangem o kan tia khati hun laya education minister kha kan nia an pol an soi ang zat namhuna kan kaltir veka engkima inthiar khanna le Myanmar an ni ti hi kan khoyama hian kan demand lo khoi muna po admission ti turin instruction kan pezok veka khatianga an nationality je turkha
kan hiat china chung ke de chung kan nei lo ni Apo speaker chu di kalom biometric identification titur khan sarkar ma sa khan mala katia education certificate a chuan mala ti ka soi lo ni chu wang chuan voina po mala kan tum lova tin ke ni lo ti thei ngota po kan ngai chia lova ni chu wang chuan hei chu kan ti lo ve top mai ni chu chuan ya then chu household registration bill chu lungrual takin heta kan pasa mizo te he kan pipu atanga in chen chia thin nam kan nia kan lo te la lai tang ton kho chiar kan nei thin ani tisuan kan in chen chia thlap thin ani chu kan lo nei lo ta a ta chim lama te kan population abnormal growth in akal renga ron lut ruanom renga tuna refugee te chu temporary thil ani mai zoka englai point kan rama hian lo lut ru kan nei rega kan mang an pui ani Bangladesh atangten West Bengal in lodang seng lova Assam in lodang seng lova Mizoram anon lu ta kan revek ani sumi chu kan lo ti top theina ber tur chu khotin hi in chin se la register nei la pem don in pem le khala thlapila pem le khatel lo chuan tu khwa ma lodong song lo sila ko khan pem le kha kan lang che hian hei kan nei chuan kan himang ti in sarkar ma sa khan ngai tuan na thatak alo senga chu kan pass ani amaro chu India president pompuina ascent rangaya India sarkar khan president khan apom theitlat lo mai alo ni a tama sa po khan kha nge kan thlen tak tin kan in zot zeu thina san na mu mal kan dong theilova mania Delhi kan zukal khan home minister le prime minister ka soi puya tichuan home secretary tenena bo zui turin minti a tichuan home secretary nen kan han soi dun le a withdraw mai ro in bill kha athar ron thelut mai ro a chan chu kan pom theilo ni kan pom theilo thil in thunei nei na pha lo thil in da nual maya withdraw le mai ro min lo tia tichuan kein withdraw ringot mai la khoilai nge siam that ngai lai khoilai nge indu lo ti kha kan hriat chuan si lo chuan ron thelu le mai langin indu ang ani le si lo chuan min lo pom lo sak le mukha anianga boi thak dona chuwang in object lai appointed te ziakin min ron thil te che ka tia ole tia amaro chu min ron thil lok lo wangin mani khan home secretary ne na chuan ziakin reminder kan thon le a emi chungchangah hian khoilai te hinge in ngai mo kan tia chu min on pe khuna heta kan pass to nu mani seng adang lam do na wangin session le remchanga abil kha athara kan on pudlu le te pongai mel khobin ka ria chu kan duang to ka tha in kan ti theidon nge chu asriat lova kan la pass lang le tura ngai ila tin zofa te khovel mun franga kan lo in dai dar ve ta a chang tu big department deuh te po siam chho te po a tha om mange kan ti thina amaro chu tiang ma han boi pui tham kan lam om lova voina hian department tin le minister tin tena an chan lo ang chi reng hi chu CMO office chan ani ngal maya GAD purview ani veka Mizo's diaspora hi kan theyang angin kan boi pui renga a khan pa minister khan vasiam ngai lovin CMO atang hian kan Mizo's diaspora ste interest le an har san na te chu kan take care mek renga tin nimin pia loka po nurse te German te UK te an kal theidan tur te ngai tuin meeting kan neya tin tuna hian Taiwan a thala engemozat an kal theidan tur te kan ngai to mek le a helaya mi ina om turingot kan thon chuaki a tha in kan hrelowa mi nuai khat an mamo tayon hianin vai ho ai chuan min du zok boxia chung te po chu tuna hian ambassador local dona soizui kan tum ani chu tiang chuanin kan mizo te mun hrang om te hi a theiang angin kan buai puya placement pek chungchanga le a thon chuana buai pui tu te nena anin kar buai po hi chin felvat kan tum ani tichuan
อาตอมนักกันสอยดูจูผู้สปีกเกอร์กันนี่จูกันพาร์ตี้เลยกันสุรการให้กันดินนะอลังไงเริงอ่ะเช่นลุสไซคอนเฟรนซ์สังกัดเรียกสมกัวปนียอโลอมคานไว้เขาเตเนน่าอมตลังเสียมีง่ายเลยวันนี้บริติชสุรการขานกอลเขาเตเนน่าด่านประคันหน่วยอมตลังเสียมีง่ายเลยว่านำสังกัลจาร์สังนี่อินอบดานสังนี่ legal system พอสังนี่กันนี่ที่ข้ามิน recognize นี่จะวันข้างเขาส่งข้ารู้เรื่องนับประคันหน่วยอิดาเตียงตีนฟอร์ดวิลเลียมกัลกัตตาขานทุตลูกนักอันโลเซียมาข้าการโหลดลิงเซไว้ในเฮียนแห่งอิสอยง่ายต่อโลตูรนี่อ่ะอามารอดสุ communication เตละเชียดมวางอินอัน implement ให้ตลอดว่าดิส่วนเทรนดารินกันอมตะนวยไม่ปอยกันตีอ่ะเฮนี่ฮิจีนลุไซคอนเฟรนซ์กันนูนาวโจโรเตนอาจจะมาโหลดเฮียนอันมังเสียทีน่าเก็บเป็นไว้ยังมาจัดกันมันปุยตัวอ่ะขลายกันทำจุงจางที่ local ส่วนข้าไว้ทั้งอินกันตัวตานี่ที่ส่วนอินเดียเราจะเล่นคานอินเดียรามาอันดานมันลายอังหน่วยอมเวจีมินไงโลวางอินกันฟันนะคะมิน recognize สักการสิกเซดูลมินเปะautonomous council มินเปเลยมันเนี่ยก็สวยตัวอังคารสิกเซดูลให้ autonomous constituent assembly คานทุนไหนนะสร้างลุตุก constitution within constitution นั่นนี่เรื่องก็ตลอมตีนั่นสัตว์ก็สวยเสียละโลมารอดซูเนรัวเตอัมเบดการ์เตซาระให้กันหันในฟรามาติยันอาสังอินกันละกัลเทเซละอยู่ที่กันนี่นัวกันสิกเซดูกันนั้นไปเล่าไหม district council กันนั้นไปเล่าไหมให้อภัยตักเซตาเมกาลายที่ส่วนนั้นละชมเวกอันนี้ตัวนายยัน district council ปฐุมกันละเนี่ยอันนี้นัตตะการส่วนอาบักส่ง tribal area พอกันนี่ต่อลง income tax พอให้ all ต่อลงตัวเดียวกันนี่อามาร์สุกัยมานี่ tribal กันละนี่มีเอาวางอินScheduled Tribes Order 1950 kan la chuanga eng motitin kan la himania kan kal zel tur hi soi harveu maya six schedule hi kan rama hian reintroduce le vek mai tur emmoni le kan nam hi ahim zog nan ti te po hi ngai tua thei tak ani ti chuanin hey barlui ramri pompui na hi ani thei dona wangin he thil hi kan du lo tak zet zeta tu lai bar maram din mun kan thir chuan eng tiare nge barma sarkar ki ana dai don kan threlova mani loka phei ka chuanin an kem pakhat an chua sana silai thadeu de mai sang chuang an chua sana an tlan che sana ni silai mu po ka alo ta me maya ara kanar mi khan an la ta veka nge na te ne tia sarkar na kan han chan nu hian barma sipai he thlona in zaruk chuang kan thon chho to ni tiang chuania kil tina an hual bet tran to nakina ki sarkar ke sipai sarkar ki lo tluta sila engtin nge omdon ti hi tuman kan soi theilova amaro chu chung hun thlir rana nam in pum khat na kong khwanu hian min sial sak don aniom mange tiri rupu chunga he thil lo thlen tur he bo ruak in lum le tikan lo ma chon angai tak meu mewa kan in kara adai dan ne siam zonga kan che thi ahun lo tak zet ani mania chuan Delhi railway minister nen map kanen duna a residenza barmaram kalzel dan tur han ngai to hian seaport te po hi kan nei pe mai theidan aom don hi mole ti te thlengin kan sei ni hemi chungcha hian India sarkar po hian policy pui tak mai akhan barat ane ni so van chuan India sarkar po khatiang policy nei laya helaya unau te rorel na pakhat nuaya om mai theina chance te po nei mai theidin muna kan din laya kan riru tina zong le ain dai dan zonga malakhi ahun lo kan ti tak seta chu India sarkar ho tu te po ziak le mai chana kan soi pui ani po na takin min do dal lem lo pu speaker voina hian in soi thamwan chu thaka ti hau lova amaro chu chu tin khatina ti chu in kuat na tur chu om hau lo na in central sarkar ne na kan indor na china hi chuan chu le tilut tu ka lo eng hel lo te po hi apoi lo mai o mango mi bar lui lut tu khian tum lo mai o mango ti da dewnari ru te po keima chuan om ani
tin anrip 2007 country UN resolution on the rights of indigenous people khan kan en chuan indigenous people tereng reng sarkar frangan lo omani point aning kalpo thai turani sa ko chungchangah te social chungchangah te political thengin khanga khan ramri hian adai dang turn lo zalen takin aning kalpo thai turani ti te kha achuanga khang te kan lamabak ania tin India sarkar tan hian a hau tak lu tu khrim dona men ten te ngai dona chu ai chuan asum sen tur zat ve po hian border area him in develop sakseng atha China border big atan hian development scheme prime minister in siama chu Mizoram tan min man tir vero tin kan deal me nge ani ten Bangladesh fencing kan soya hey post speaker Congress sarkar lai khan boundary commissioner kan chief minister khan min som angin ka tel ve helicopter tanen amuna kan vaen chuak vek to ni ataka mutu kan ni dikcha chuan so boundary fencing so lui lai taka tanga te meter songa hung turani ma sengin kha pal chura khan asula khan motor akal turani BSF ho ka motorin englai point an duty thai turani kong sial tharanga ya kong lo omsa an zo tamai maya sumsef nan kati lai kha MNF sarkar lai ni an ngai sak lo renga an du nan tien phalani ani na taka chuan a area DC khan committee a formanga SP nen contractor tenen PWDIO tenen khang zong khatelin alignment te kha an ngai tu tlang an approve turani Mizoram sarkar khan chutiang committee din po omlova boundary commission kan vakal point hriom kan tiani sarkar eneng ma ati lo wang khan chu wang chuanin khwa in po na aum ta helaya boundary fencing oma lelama ina oma ani na au pharengani ma se in kom tur chuan ke eng ma za tan kalanga ya gate a chau alu the ta chuan en duty ya ma ni le da fe tur point permit angai ni ram boila yang mai khani le lam Bangladesh mi te chu du to kin an hokalani ke ni mi te chu an sikula pon kal thai to lo an fila po an in khel thai to lo an biak ina pon khom thai to lo tiang khan kem thum kem nga hla te kan ram chung anon hunga apoye ema tu ten nge mo phur kan ti chuan khati online sarkar tho khani kan va en dik chin a chuan a chunglam a pialam nar laman hung chin chuan ti thatoni chung te chu thilom ze ania kan han soilan ta ka chuan kan soidua to na yan tria wa hung se kha chi ka kan chan turani chakai khor tur pon kan kal hlei thei don to lo re nga chiang so wangin heng ti chen ni lova kan central environment ten an du lo thuan chua NGO ten an du lo thu coordination committee mangin an chua lekha te po min ron pe so tiang chu ani chu wang chuan voina hian abik takin kan BJP unau te po kha khulaman thil ti theina khan mang selangin khatia in thiar film lek lo khanin ama tonga te po min transact selangin tlang ila anti don lo tak khatu man kan hria lo wangin thom nei hi chu thani kan NGO te thoma ringot kan in hat thelo sarkar anga kan nei ve atrula chumetan chuan an home minister ina official resolution aron thelu hi thiltrul taknin kan hria pas dial turin kan in somani kalome lawm ole tuna chuan resolution nei tu pu ke Sapdanga kan soma han wind up sela adopt thandir ngal sela thane Pu speaker kalome official resolution kaputlu member zom takten thinlung le ti tak zeta ngai to chungin an soi hova alom ka ti tak zetani kan ngai thak ta gang khan member kan sun tak te ming han soi lan te ngaya tin vena opposition bench atanga min wap tu kan ho tu te ming han soi lan te ngaya a thon thui na keng tel miau boxia thil soi nuam tak ani haulova chuti lain kan leader of opposition khan positive takin alo dong song thiama alo ka ti tak zeta
chunga pobik takin lawm thu ka soi ni a soi tak ang khan ma mi mal ril ru te thil dang dai aniang par tingai dan ron phau suak tur tir ania wangen thu oi takin katiang khan ron te ni maya ni pol hi thu oi thei an nia ho tu ten hek ruan ti san hek top mai zel khania chu wangen anin ton tla kang reng via vani le si habial tu khanen nie buana ma kher ti kharon soi zawa khoweli man motowa abuan le kher hi kan rual zel to mai ni hiya chu wangen kan tlai palang te hlawma central lama kan ho tu ten an soi ri chen mai sia chu wangen akher main lo buan te po hi ngai to zo kan ni hi ati ngai dan sarkar ena ne ya he resolution hi tien ron pulut ta ania amero chu film khur thua chi sang sangin kan han soi ani maya kan house leader in an soi ta ka kha ngen kalotum rau ania ini ji nga chuan matong bertur le kan mathe tur le auring bertur kan be sei si ha bial tu kha loin hum sekse kan du le ni le biometric chungchang kha kan han soi lang zok zoka biometric issue hi tlemin adang lam deuh leka hemi border fencing ti te nen hi chuanin ain ang lo deuh leka deportation chungchang akoka chu wangen resolution a hen ron tel lo ania kan house leader in chiang takin soi kha han soi fele chuan ngai om love tin international boundary ania a security chungchang hi state sarkar ku ta omani lova central ku ta omania chu wangen a duty atan posam rifle central mi te da anni ti chuan security lap sa omania drugs tol ruk te lo hluarania ral thuam tor luk te ten contraband sarkar na khap chi sang tol ruk te alo oma alo pung ania chu Ramri hung phana ta na sarkar lai puin poina mangdona ni chuan ama chaklo na mual pho ti na ne chu wangen he chuan lam hi chu heni state sarkar hi chuan le mi pui te hi chuan house ang poin ten house po na po kanen NGO te poin na sataka kan do hi a o mane tuna chuan lamron siam zong te hi ani nataka chui chuan central sarkar mo phurna vek ani pokane tina wading chungchanga khanen han khau deuh kha kan cha ka ani boka khau mi le khau lo mi te hi omania tongkam te po hi han por deuh le por lo deuh chi te hi omania amai ro chu apoi mo lai chu engtin nge materialization yang engtin nge ataka chantiran yang tilaya kha apoi molai berania kan tongkam man cheng polo ni sela ne me mo khawe mo ataka chantir ani khan adang lam lem lova alo dong song tu tan eng ange don son nu mang ti te kha han zong ta ila mi pui ayo kal khom te chuanin ti dan tur thu mun rawa trong kam nem zo khan man te kha chu kan ti om tak ni in angai thei o me ti chuan pu speaker kan soi fia tlang via vin ka ria a hran pa a han soi bel le vak tur po
a omlem lovin kashia chu wangin official resolution venagaron putlu central sarkarin free movement regime ti to patum le Myanmar ne na kan in rina border fencing kalpuya tum hi tha kan tilova tilo turin kan nge nani diklo taka British sarkarin divide and rules policy manga zauh te min thendar hi ro rel na phat nuaya kan omle theina turin ma min lak pui jok ro se ti hi he hausian adopt turin karon dile lome ole resolution nei tu kan home minister zon takin official resolution aron podlu chu passport turin house aron dila kan home minister resolution central sarkar in free movement regime FMR titop atum le Myanmar ne na kan in rina border fencing kalpuya tum hi tha kan tilova tilo turin kan nge na ni diklo taka British sarkar in divide and rule policy manga mizo zauh te min thendar hi rorel la pakhat nuaya kan kun le theina turin min ma min la pui jok ro se tiania resolution adopt rem ti piangin rem ti tira ule rem ti lo kan omem kan om chuan rem ti lo ti ula ole lawm om me home minister zauh tak Pu Sapdanga resolution putlu chu he hausian lungrual takin adopta ani